Misteriozni fenomen se već 3 puta dogodio u 20. veku i jednom u 21. veku u Nigeriji. Stanovnici sela u saveznoj državi Bauči tvrde da se usred vedrog neba pojavio crni oblak. Sa donje strane je bio ravan kao tanjir, dok je odozgo stajao pravi grad sa ogromnim nebodernim, uz pratnju letećih automobila, malih aviona i helikoptera. Tajanstveni događaj posljednji put se dogodio 2010. godine, a o ovom incidentu su pisale mnoge novine. Danas ćemo se uputiti u uzbudljivu priču koja nas vodi duboko u tajanstveni svet neobjašnjivih pojava. Priču koju ćemo istražiti odvija se u srcu Nigerije, saveznoj državi Bauči, gdje su se 4 neobjašnjiva događaja odigrala tokom 20. i 21. veka. Šta se tačno dogodilo? Seljani tvrde da su bili svedoci neverovatnih prizora, crnog oblaka na nebu, ispod kojeg se protezao grad sa neviđenim neboderima, letećim automobilima, malim avionima i helikopterima. Dok mnogi skeptično pretpostavljaju da su ove priče plod mašte ili čak marketinški trikovi, svedoci su prenosili svoje doživljaje sa toliko doslednosti i detalja da je teško ne zapitati se šta se tu zaista dešava. Pridružite mi se dok istražujemo ove zapanjujuće događaje koji su se odigrali u saveznoj državi Bauči i pokušajmo rasvijetliti tajnu koja okružuje ove pojave. Da li su ovi događaji rezultat neobičnih vremenskih poremećaja, preklapanja prostora i vremena, ili je možda reč o nečem dubljem i misterioznijem? Postoje i oni koji sugerišu da bi ove pojave mogle biti povezane sa višim silama, bilo to da su bogovi iz mitologije ili čak visoko evoluirani vanzemaljci. Da li je moguće da živimo u nekoj vrsti simulacije, te da su ovi događaji zapravo greške u kodu stvarnosti? Spremite se da se upustimo u avanturu razotkrivanja, istražujući ovaj zanimljivi fenomen koji je ostavio naučnike zbunjeni i mnogi od nas suočio s pitanjem šta ako postoje stvari koje još uvijek ne razumemo. Bez daljeg odlaganja, krenimo zajedno u dubine misterije i započnimo naše istraživanje. Nigerija, afrička država bogate kulture i raznolikosti, smeštena na zapadnoj obali kontinenta, predstavlja jedan od najvećih i najnaseljenijih država Afrike. Svojom raznolikošću terena, jezika i kultura, Nigerija je oduvek izazivala interesovanje svjetske javnosti. Njeno ime se često vezuje za izuzetnu raznolikost prirodnih resursa, od nafte do prirodnog bogatstva. Stanovnici sela u Bauči opisivali su misteriozne pojave sa doslednošću i detaljima koji su ostavili mnoge u nedoumici. Pored svoje tajanstvenosti, to selo je također postalo poznato kao mesto gdje su se sretali svetovi neobičnih prizora i ljudskih iskustava, istovremeno otvarajući vrata različitim spekulacijama i teorijama koje pokušavaju da razjasne ove enigmatične događaje. Misteriozni fenomen se već 3 puta dogodio u 20. veku i jednom u 21. veku u Nigeriji. Stanovnici sela u saveznoj državi Bauči tvrde da se usred vedrog neba pojavio crni oblak. Sa donje strane je bio ravan kao tanjir, dok je odozgo stajao pravi grad sa ogromnim nebodernim, uz pratnju letećih automobila, malih aviona i helikoptera. Tajanstveni događaj posljednji put se dogodio 2010. godine, a o ovom incidentu su pisale mnoge novine. Iako biste mogli posumnjati da su Afrikanci izmislili ovu priču kako bi povećali interesovanje za region, neobrazovani seljani su tako detaljno i jednako opisivali ono što su vidjeli da jednostavno nije bilo sumnje u njihovo iskustvo. Mora se reći da se ovaj fenomen periodično javlja u državi Bauči, a prvi put afrički seljaci vidjeli su ogromnu metropolu još 1934. godine. Zatim se događaj ponovio 1976. godine. Istovremeno, aktuelni predsjednik zemlje, zajedno sa vodećom kastom šamana, dao je izjavu da se narodu Nigerije ukazao grad bogova. Posljednji incident u 20. veku dogodio se 1989. godine. Tada su stotine ljudi posmatrali kako neverovatan oblak lebdi podsred neba sa gradom na vrhu. Zanimljivo, ovo nikad nije viđeno u susjednim državama. Istina,
U Angoli se 2002. godine dogodilo nešto slično. U roku od nekoliko minuta severno od glavnog grada države Luanda, nekoliko desetine Afrikanaca videlo je selo kako leti preko neba. Fenomen je bio izuzetno impresivan. Naučnici su pokušali da objasne čudne pojave. Prema jednoj teoriji, krivci su vremenski poremećaj. Nekada u budućnosti ili u dalekoj prošlosti ovo mesto je bilo ili će biti metropola. Pošto vreme nije statično, ponekad dolazi do preklapanja i u prostoru i u vremenu. Zvanična nauka negira verovatnoću takvog događaja. Međutim, ono što se dogodilo u Africi nikako se ne može objasniti. Po drugom mišljenju, iza svega stoje više sile. Bilo to da su bogovi ili visoko evoluirani vanzemaljci. Postoji hipoteza da živimo u Matrixu, a takvi incidenti nisu ništa drugo do kvar u kodu Matrixa. Zanimljivo je da su očevici izveštavali o jakoj buci koja je dolazila iz nebeskog grada, kao iz prave metropole. Ostajemo sa mnogo pitanja i malo odgovora. Ovi neobjašnjivi fenomeni nas podsjećaju na dublju složenost sveta oko nas i skreću pažnju na to koliko malo zapravo znamo o prirodi stvarnosti. Nauka se suočava sa izazovima razumevanja ovih fenomena, dok istovremeno različite teorije pokušavaju da pronađu smisao u onome što seljani Baučija svedoče. Da li se radi o vremenskim anomalijama, preklapanju dimenzija ili možda nečemu izvan našeg dosadašnjeg shvatanja? Da li su bogovi ili vanzemaljci umešani u ove priče? Ili je ovo samo prozor kroz koji zavirujemo u dublju strukturu naše stvarnosti? Kroz ovu priču shvatamo da svet još uvek krije mnoge tajne koje čekaju da budu otkrivene. Bez obzira na to da li ste skeptik ili verujete u nadprirodu. Priče, poput onih iz Baučije, nas podsjećaju da naš svet može biti mnogo složeniji nego što možemo da zamislimo. Istraživanje, otvoren um i spremnost da prihvatimo neobično ključni su kako bismo se približili razumevanju ovih misterija. Hvala vam što ste odgledali ovaj video. Kao i u mnogim slučajevima ovog tipa, više pitanja ostaje nego odgovor. Ali upravo to je ono što čini svet tako neverovatno uzbudljivim. Do sljedećeg puta, ostanite radoznali i spremni da istražujete sve tajne koje svet ima da ponudi. Vidimo se uskoro.